مرسی کی دیوان پاک واجہ ڈاکٹر رمضان باوری صاحب کو دستبندی کرنے کے آپے توتی ایالہ رشان بکا منتور واجہ اصغر صاحب، واجہ اصغر یازق صاحب، واجہ عابد بروئی صاحب، واجہ سا خاموش، واجہ استاد ڈاکٹر مہر صاحب، حسن صاحب نواجہ، واجہ ظفر کریم صاحب، واجہ لال اللہ بخش، واجہ زامن، واجہ لیسا، واجہ کامریڈ و تیوہ کے سنگت تھا انچوک مشک بھی تھا کہ باید رستن نامہ ماگر ہے بلے ماں ہمیں قانون دے پیروی نہ کت پتہ ہم رستن نام کرے گا نبیت واجہ ابسلام عارف صاحب و شد آئیہ وتی گپ جتان تو آئیہ کتاب بابتا گپ جا من واجہ محمد اشرف سربازی بارہ دو دانک علامہ گوشاں گرچہ من واجہ نزدیک ندیس تک نہ کہ آئی بارہ انچ کے مواد ہست کہ ماں بونتے نوشتہ بکتے سرچمے آرٹیکل ہے جوانتا رہا بلے چیز سے کب جال بورس کو تکند شوئی دیوائی کارنش یقیناً درہ استاداں زانتکاراں بلے منی بڑی ہنچی مردم ہست کہ شاید بگندے واجہ عجب سربازی بارے بعضیں چیزیں مزاند یا ای وسے نور کی چیزیں بھی محمد اشرف سربازی یک بلوچیت بلوچانی نامداری قبیلہ آسکانیہ کو تعلق دارید پتے نام محمد حج محمد واجہ عجب سربازی 30 جون سال 937 لاتے وشاں ریکسر لائنہ لاتے وشاں صادر برا پیدا کی بگندے 6 فروری یعنی بزا کے باندھی روچا سال 2004 چاہی دنیا بزا کے کوڑے ہی دنیا یا لاسکو تو شوت اشرف سربازی عمر 67 سالہ یہ 67 سالان چی جہودی کو تک اچو شان واجہ ہے جوت سکبازان پرچہ کمائی مشہر مور بالے وات اگر اس طرح کا پتران بیت انچوش کے مزانے واجہ اشرف سربازی وتی بونگی جی وانک چوتی آر پہ پیتا پتہ مولوی محمد عمرہ چھے ہیل گب تک واجہ سربازی لوگ بلوچی ماحول بھتا آئیے لوگ تھا بلوچ بلوچی بلوچستان دوستی ہو پوا مودام بیتا ہمیں علت و سبب ہے کہ اشرف سربازی دلا ہوں وہ وتی بلوچ قوم راج وہ وتی ماہتے یا شادی زبان آگو ماہتے شادی زبان آگو وہ حق دار کے وہ پیدا بیتا بقول فارسی زبان آنی گا صحبت تالے تورا تالے کند صحبت سالے تورا سالے کند شر صحبت شر دیوان شر نند پادائیں جہاں ترا شر کند بگندے سلے دیوان بدے دیوان ترا بد فطرت کند یہ صحبت اثر ہے بزا کے شر ماحول ترا شر کند حراب ماحول ترا حراب کند دوبی نیم کا مچارے کہ واجہ اشرف سربازی نزدیکی گو ہما ہستیاں بیتا کہ وتے دورہ برہائی مردم بیتگاں چوشکے میں نام بگرام واجہ اکبر بارک سعی قادر بخش نظامانی واجہ جمعہ خان بلوچ واجہ مراد ساحر آزاد جمال دینی محمد بیگ بیگل ابسمت امیری و دیگی بعض زانتکار کے بیتگاں گوئیں آشنائی بتک بگندے واجہ اشرف سربازی مہر و کچو قصاص روج بروج گیش بوان بوتاک وشبہتیشند کے ہمیں زمانہ کا مغربی بلوچستان بزا کے مستر شہر مغربی بلوچستان زاہدانہ قرار بیت کے ریڈیو بلوچی زبانہ بونگیج پہ کنام ہمیں نیامہ یہ وعد شاہ زمانہ کا شاہ ایران ہے ہمیں وعدہ چستیر بیت کہ سر کونسلگری ہے یک واجہ ہے کیا یہ نام محمد علی زرنگارت اشیا جوڑت کے پاکستان اچھے دو مردم پا مراگشا ریڈیو گا دیم دیکھ بھی یکی پا اردو زبانہ یکی پا بلوچی زبانہ اردو زبانہ ازال کے دیم دیکھ بھی پا بلوچی زبانہ قرہ فال واجہ اشرف سربازی نامہ درات اشرف سربازی کشک مسقباز وش بیتا کہ منچوشے جائے منہ موہ رسید کہ آودہ ترہی منی وطی سیاد وارث منی ہمزبان منی قوم منی مردم نشتگان ریڈیو پروگرام بونگیج بھی واجہ سربازی شد ریڈیو زائدان ہم کرنچ بود شاہ ایران زمانگات کم میں گوشے زانا مولا ہنی دست تانگات بھلے ہمیں
गिरचिल हस्तन परचिया की पक तो बलूची है आवादी यक मसलियत ताना सियासी मसला चंकला बरन दो मसला बिकता या कि सियासी मसला या कि मजहबी मसला और हमें दौरान के वजह प्रोग्राम करने का तो अवधा ये प्रोग्राम क्या या कोता ची नपुसित पौधी राजा पवती जुबान दाती चीज़ें नोक्ता में बयान कोता रेडियो ज़्यादा ना बलूची प्रोग्राम बोंगेज भी अवली कारवा हमेशा दूमी वजह शब सरबाजिया चोहद को बलूची मूसिकिया बिना साध उसे मला देमा प्यारी तो ये पटपोल बेकांत वजह सरबाजिया दो बलाहे कार को यक्के के मकरानी साध उसे मलता हमा साध उसे मलन बाबतकार तुम्ही सरहदी गालवारा मैं गोरा चूँकि तो चारे मीर जावा जाहिदान ये ईद के आदि दमगा के सरहदी ज़ुबान का भी तो हमारा साथ ज़िम्मा में लीको के हस्ता आवाज़ रेडियो शंक तालान को तंत सैनी पॉइंट शत के वाजा सरहदी हम मर्दों के सरहद नश्ता का था वो मकरानी बोलिया सरपद नए था वो हम मर्दों के मकरान नश्ता का था सरहदी गाल वाला सरपद नए था ये धुएं नियाम या पोल कार वाजा सब शरबाजिया को तो मर्दमाना हमग्रंज को तो नज़दीक को तो आर्थ या जहाँ को तो चारवीं पॉइंट शत के हमें रेडियो ज़्यादा नहीं बरकता बाज़े बलूच सांतकार खासकर शायर चाहे कुहाने बमंत या नोके ईशानी आशनाई चाहे हमें रेडियो ज़रिया कनक भी देम तरह पंचवीं पॉइंट अशरफ सरबाजी वती प्रोग्राम था केशतर जोहद को के वाजा अब्दुल्ला रहमत पिछली साहिब है शहरा बुआनी वती प्रोग्राम बोंगेज का चमे शायरा चमे शायरा ताकि मर्दमा वती हब्बल वतनी गीश भी परचा के मकुरान शहर मर्दमा ने यक दो सही चीज़ दान या कि मेहर या कि दोस्ती या कि ज़ुबान ज़गरी वतकी शे के हम मर्दमा के वती ज़इयो टक्का बहारा आए अज्जा बेकंत तो बलूच बेकंत अशरफ सरबाजी जोहद बलूच बित तक बलूची ज़ुबान बित तक तो हमें वसा यह जोहद कुता के वती रेडियो मरागशन था गीश्तरे लफ्ज़ बलूची बेकंत तो शर्रे व आसाने वो पाक पलगारे बलूची बेकंत यकीनन आ बलूची चौकी बित तक वो हंचे मर्तबा निगरा हमरा बित तक तो आ पहर बंदी होती ज़ुबान आ बलूची है हफ्ती पोटेशन के पॉइंट कोहने शायरा उजातकारानी 50 बेकंत और नूर के शायराना सकेन बेतंत वजह एक नबिश्तकारी बित तक शायर कम गोश्ता भले जवाने शायरी गोश्ता मन ये वास्ता शायरी सर बात तफसर को ना कना कि आ मन दस्ता ना कब तक मौलवी अब्दुल्ला पिछली मजहबी शायरानी हमा लफ्ज़ हमा गाल हमा लुगत के बित तक मर्दवानी सराच वस्तगा हमें लफ्ज़ या जहा को तक तो यानी बेसां क्या है यानी माना तर्जुमा व तशरीह कोता या रजान कोता व तशरीह कोता मर्दवान देवा आता और रेडियो ज़रिया पेश कोता ये अक्षर जो आने कार है हमा साडगारा के बलूची नवेश्ता कनक धीरे गप्पे कसी अवतरा बलूच नगवश्ता बल हमें रेडियो ज़रिया वादे की दीवान के शंग तालान बितगा मर्दमा वशे यक शिरकनी रास्ता यक वाक़या है मना याद है माँ एतवार बंद देश कोतगा वाजा अशरफ सरबाजी अयवती गालवारा यकरंदे मंचा जाहिदाना देम पर केरमाना रवगा है था वो साड़ी था पर रवगा तो अनागत एक दो संगत यात बनी कर रहा आयत तुद अनाग बलूची माता गोनात वाजा बंदी के देम दाता कहता चशाला चूँकि मना मोहनारा सेहत की मऊदा बुआनत हमें दो किप्पावती मान को था हमें दो रसाला माता मन वो कर रमा केरमाना मन वाद रसी अमोदा वाना है केरमान सफ़र रवानत मशोता रास्ता केरमान एक होटल या दाश्त मन ये प्रोग्राम मनी ये सफ़र बनी प्रोग्राम एशाद के माँ अवदा बलूची मूसिकी है जैसा साफ ज़िमले नुमाइंदगी बेकना और साफ ज़िमले बारे गापुत्रान बेकना परचा के कुर्दी आज़री तुर्की लोरी गीलकी ईद की दुराहे ज़ुबानानी मारतो मात के तन तो वती वती नुमाइंदगी करने गए तन वो तो मना ये वास्ता ये नुमाइंदगी देख भी कि मन बलूची मूसिकी सरा गापुत्रान बेकना वादे के मैं उठला नश्ता का था मैंने वहात नागो जगाया चाहे माता का यक्के मकाश्त मानक बोंगेज को अनागत मनी एक संगत एक गजरे आत मनी होता का मनी कमरा हाथ को गश्ती कि तो इच्छी वानगा है परचिया कि ये मातक रंगीन कलरफुल
یک شر زیبدار عکسی آیا بلوچستان لگتا کا سرا واجہ گوشت کہ ایچی تو وانا گئے موگوی بلوچی ماتا کے آیا پا گجری زبانہ کو اگر مگر بلوچی زبان نوشتے میشے بلوچی زبان خواندے میشے یعنی لہجے نہیں سر زبان فارسی اسی من تعجب کو کہ یہ مرد گوشگے کہ بلوچی زبان یک لہجے فارسی ہے یہ نوشتہ کنک بھی وانک بھی یہ انچوں کا کتاب انچوں کا نوشتہ کنک بھی اسی مانگو نہ وجہ یہ اب ماہتا کے توشی ہزارہ کتاب میں واجہ نشتہ ہوں کتاب جہاں یہ رہا مرد کا چو اچکا مانت آئیے کتاب ماہتا کے دستا چگیت تو وان تی سر پا دینا بھی بلی گوشتی چیزیں خوبی ہے پیدا کہ شرری چیز دی لیکن دے من پتہ ہوں واتی جوت کوشش جاری کو تو بزا کہ باواتی ہما گپ کے واجہ منا گوشتگت ما عام نمارت ما آیا اس سکیندات کی وجہ بلوچی ایک زبان ہے یا قوم راجی ہے ہنچوش کے ماترہ سرپت ہے دوگنی آئی تا زبان سائے حوالہ دیما روانت یکی پا گوشدارک گپ جنک دومی نبشتہ کنک سیمی پا وانک ماں یہ کہنے کہ واجہ اشرف سربازیہ دو پیڑ محکمے گون بیتا یکی کہ بدا گپ جنک بیتا ریڈیو ذریعہ کہ مردم گوش بداران وہ زاگرے لفظاں بلوچی کا ہیل بکنا دومی آیا اتی نبشتہ کا نظریہ آیا بعض کم مردم ہستے ہیں کہ یہ بڑا کار بکند جوت بکند وہ دیما برود بزا کہ آیا ریڈیو بلوچی تہا بڑے بڑے بعضیں مشکلات دیما بیت کند واجہ ازگر نشتہ اب مشکلات شاتر گوشی بڑے بلوچہ نام سرا بڑے مذہب نام سرا بڑے تاریخ نام سرا بڑے دیگر نام سرا بڑے مدتی کے گوست کے انقلاب بیت ہمیں انقلاب آئے گا بعضیں شمی کے بلوچ سرات کا چمچ یک شمی ہمیشہ کہ ریڈیو پروگرام سرا مشکلات کا پر زور ریٹائرمنٹ داد کہ اشرف سربازی مزید کار کو مکان تو بڑے لوگا بنندی وہ ہنچو کنک بیت وجہ اسی کہ میں ریٹائر کوتے منا بلے منی آگلو فکر و فہم ایشا داشت کتنا کو من پتا یا بری وطی کار نوشتہ کنک بونگیج کود من کوشش کو کہ مقرآن شعر کے واجہ روابط پیشی نوشتہ کتنا اسی اما مشکل لفظہ کے عربی و فارسی تا آیا بلوچی رجاک بکنا وہ آسانی بلوچی بیاران یا بری ہمیں آیا ابتے مروارت دے بارے گوشید کے من اسی پیشلاب سے تو کا گوشید کے یک بری دوستانی دیوان من لاتی ورنہ وانندی کے سنگت نشتہ کا تھا تو آیا گوشت کے یہ واجہ لفظ کتاب درہ عربی فارسیان ماں سرفر نبی کسی بلوچی نوشتہ کو تھا گوشتانا منا سک درد بھی من پتا ہوتی جذبک زور تھا تیم ترہ پتا کوشش کو نوشتہ بکنا یک دیکھے جا گئے واجہ گوشش چترستہ پیسرہ لازمیت کہ آئی حقیقت نیوہ کا دلگوش کنک بھی کہ مرد کہ مروچی گو لوگوں کی علم و ٹیکنالوجی یہ سرزمین ہنچوش کے نزدیک آتا یا گونڈے بیت کے جوڑ بیتا بلے پتہ ہم ہے قومیتوں کا دوری ہے اجنبیت ہے نازانتی ہے ناسرپتی ہے یہ پرچیا کیونکہ بلوچی زبانہ ناسرپتن بلوچی زبانہ بے ڈال چار کا نگان بے کہتے یہ ہم یک کوشش ہے کہ منہ اپنی پتہ کا نگیے گا من قرآن شہر دل جمعی سرا کار کو نایاب تے مروارد دیتا بعضی چیز ہستا کہ انگاہ کار کنک لوٹان یہ بڑا دوست سنگتانی پستو من باز جائے ندا تگت پرچیا کہ ما سید وانوگر بھی تگا سید گوشتا کہ اگر یہ مردوں حرابی گپ کنا ناگت کنا تروتی کار کنگی گئی ترہ کلام چیز کنگی گئی دیمار روگی گئی نوسو تو پانچے زمانے گئے اتما لیاریا یا پری پتا مات کا سار بیتا وجہ اکبر بارک زیہ کو پتا منی دیوان بھی وجہ قادمش نظامانیہ جمعہ خانہ ابسمت امیریہ مراد ساہرہ عبدالحکیم حقوہ مراد اوارانیہ محمد بیگلہ و سبا دشتیاری یہ بڑی مردمان کو نہیں نزدیکی بیتا لیکن دے شانچی منہ سکین رستا واجہ اشرف سربازی بلوچنتوں کا یک ہما مروارد ہے کہ یقیناً آئی دنیا شتک بلے آئیے کھیر دکار میں امرہاں ماں یہ برا سرفت ہے کہ ہنچوں کے واجہ ابسمت عرب صاحبہ گوشت کہ شیخ سعدی ہے بابتا ماں یہ سعدی ہے کہ اچھو روامبد گوشے ماں کہ سعدی بلوچستان ہے تو یقیناً سعدی بلوچستان ہے نندوں کے وانوں کے مردم ہما مردم بند کیا بلوچی آگو ہم گرنچ بند یا بری ادب گپ بیت کہ ادب چیئے تو بے ادبی چیئے لوگ وہاں حکیمی منہ گپ یاد کا آئے گئے
لقمان که جز کو تو ادب چی کیا ایل کتا گوشتی ادب از کی آموختی گفت از ادب از بیادبان آموختم من ادب چی بیادبان سکتا هرچی آنها می کردن من برعکس می کردم هرچی که آیا کد بیادبان ما یه چپکا کد من ندوار